Lizzie Rangihuna hau, ko te eke hoi ho tōku ao, no mai anō. Kua kite a hau I te aukume o te katoa ki te hoiho. Kua pirangi ki te whakamātau ake. I huri haere a hau I ngā hau e whā. Google. Ki te kimi I ngā kai whakaaweawe I te hungaranga wairua. A, kua tono a rātau kia hiri mai ki te ekenga o ngā ekenga. So if you want to live out your Copeland fantasies, or you're just concerned about rising petrol prices, then come and get your leg over with me. Haere mai rā e te iwi ki runga o Kahungunu ki te haro o te kāhu. Kua piri mai tētahi kai whakaaweawe kia tātou I tēnei rā. He manuti ori a, he Kahungunu rā hoki. Ko ai rā, ko Māhinarangi Lawrence. Tangi wairua tēnā. Oh, look at her, she's so gorgeous. Oh, ke te pēhea koe. Ke te pai, me koe. Ai, ke te ora māua. Nau mai haere mai ki te pāmu o marae kakaho. He tino o tahua te wahi nei. Ke te pēhea ngā piropiro I te rāna, ke te pēhea koe. How are you feeling? I'm super excited. When I got this opportunity, I thought, wow, something that I never thought would be possible. Getting my leg over, being a part of such a beautiful kaupapa with you and your beautiful Pepe. And I'm just excited to see where this will go, what we'll do, the challenges we'll face, and I'm just super excited. So, kia ora. So he kai waiata koe, he kai tito waiata korero mai. Wow. Last year I actually had the privilege of being in the Waiata Māori Musical Awards, and I was nominated for 3, and I walked away with 2, which is actually such a great blessing. And from then on I've improved my songwriting, because one of them was the best Māori songwriter of 2024. Like, what? Kia ora whānau! Ka paipe te ki he kai whakaaweawe pāho pori a Māhina. We're going to go get our leg over. Go do some mahi. Do some mahi. Hoi ho. Aye. Okay. Okay. I think she's Come on like, then, hoake. okay. Come on. Kua toro a hau ki te pauaka tākoro a pē, mo te akoranga tuatahi o Māhina. Akoranga tuatahi, ko perania te hei tēnei. Oh, kia ora! Te mea tuatahi, me mihi koe ki te hoiho, ne? Because while you're walking to your hoiho, he's already picking you up, picking up on your energy. So just talk to him, tell him your whakapapa. You can already form that hononga. All right, Bye. hold up, just real quick. Can I just get a picture with the hoiho? Go for it. Okay. Kia ora! This is my new friend. I'm going to be learning how to ride this hoiho right here. Ka punua kōrero māua ko te whetū tārake e pihi mai nei. I'm a social media influencer. Now, not influencer, but I do influence people. And that's through my social media platform, Māhina Lawrence on all platforms. And on those platforms, I put out my music, I put out, you know, day to day, what I do here and there. I've always known I could sing, and I've always known that I've wanted to be a singer, if that makes sense. And it started from when I was about 2. My parents told me this story. I was in the bath. To my understanding, they were in the kitchen. They hear this little angel coming from the bathroom. Right? I've always been a shy person though, and I haven't been the best communicator. And through music and through songwriting, I find my way of communicating. Mo te hoiho I ngā wā katoa, me tū koe ki tōna taha Māui. Tō waua ki roto rā. Oh, okay. Well, actually, let's not do that, just in case that falls over. Tikina o Reina, grab your reins. Reina. 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 Ringa ki tōna kaki.
So you're going to imagine that you're a feather. Timata, anei. Flight like a butterfly. Ka whae hoa, me mahara koe ki te mihi atu ki te hoihone, so always rub your horse. Stroke it. Kia ora. Kei te pai koe. Ai, pera. Ai. Ai, e te iwi he whakata te hoiho no te tangata. Because we are one. Kia ora. Since I was 12, I'd say was when I started to find my love and my passion for the stage. So I got this opportunity to go sing on 5 Minutes of Fame, which is on whakata Māori. And from then, I got picked up by a label called Icon Music. Tomorrow People, one of our reggae bands here in Aotearoa, they picked me up and signed me. And from then on, I now have an EP called Chapters of Us, and that consists of 5 waiata. So as my listeners listen to my waiatas, I want to take them on a journey. Imagine that there is a $50 note ki raro i tō kumu ne, under your kumu. You don't want that $50 to flow away. Oh, kaore, clench. Glue your bum to that $50 note. I don't want that going away. Hey, whānau, we can't let that $50 get away. Yeah. Kei te pupuri koe i o Reina, ka rawe. Nei, think that you're holding ice cream cones. And you got your ai creamy ki runga nei, or you can have a cup of tea ki o ringa. I a koe e eke hoi hoana as you are riding. You don't want your ice cream, your cup of tea rānei to fall out, okay? Oh, he tino a clumsy aho. Okay. So, ringa, tō tōeti ki muri i ngā reina. So tuck them behind there. Yeah, ka pai. Patai, why do you do that? The pinky allows us to just give that lightness to your hoiho. Cool. And also, it stops your reins from falling out your hands. Yeah. So this is your control. To turn left, kindly ask your hoiho. Huri, Maui. Ka wai. Whakina tō kuaha ai. And then just this light, that lightness. I te wā, ka hoatu te hoiho ana waha ki a koe, you're going to release that pressure. So release that pressure. Okay. Aki me te tuku, okay? Yeah. That's what that is called. Aki Alright, so come here. me te tuku. Me te tuku ka pai. O te ahua nei korite koe. Yeah, Korite? koriti. Yeah. Let's do it. Ka pai. E whakaroa nā māhina ka tūtake atu e ki te tai poni i te iwi. Engari, tērā pōhe he tērā. Haramai! Kia tahuri ki te wero tuarua. Te hopu poni. There's your hoiho. Ki kora. Oh, I thought I was jumping on a pony. Ka cruise tērā. Kia ora whānau. Look at Cruz over there. Oh, looking all handsome. I'm gonna be hopping on him today. Kia ora, ko Cruiso. Kia mene te taura ne. Kia mene Te whānau mene te taura. Mene te taura. E here tēnei. Nena, ka hoki whakamuri tai koe te tuku i aia. Kia kore te taura e tino. Kukume i aia ne. Do you like the kihi? I'm gonna give you a kihi anyway. Okay? Ka wai, he knows who you are now. Tō ringa ki te hoiho i ngā wā katoa ne. As you're brushing him. If you want to brush his bum, e prae koe ki tōna taha ne. Tū ki tōna taha. This, no deal. No deal. No deal, whānau. E whato prahe ai. Paraihe, whānau. Note it. He ha te take o te prahe. Or just like myself, to make me pretty, I guess. The brush is to create a bond with your hoiho. I scratch your back, you scratch my back. I see. Another reason, ko te hoiho, he pārurenga ne, he prey animal. Pārurenga. Ai, ko tātou ngā tangata he konihi. We are predators. The predator. Oh, noi, e ki. No reira, that's why we brush them. Give them love. So beautiful. Ko ako a māhina ki te parahe i te hoiho, nā, kia tahuri ake ki ngā whakarawe hoiho. Praikite. Ai.
ko te kati tēnei. Mōhio pū ana ngā kaieke katoa ka tīmata ngā mahi I mua noa atu I te noho ki te tera. I konei kei te akoa māhina I ngā āhuatanga tuāpapa o te paraere, katahi ka kake ake. Ki te pēhea ngā piropiro e hoa. Koreri ahau. Rere? Ai. E te iwi puritia o Raina he paku whakatā e haere ake nei. Hoki mai anō ki te papa o Paunamu, ki konei whakangungoa ai a māhina ki te piki ki te tuara o tōna hoiho. Ka pai, kei konei tonu tāua, kei konei tonu kei marakakoho, kei konei tonu a cruise. Ka pai, te mahi nei he tiki tō pōtai maro. Ai rā. How do I look, whānau? Is this the new thing? Hā ki roto, hā ki waho. Ka pai, na whakaroa ke ko pera nia te hei tēnei ne. Ai. Wairua tau, kia tau. Kia tau, okay. Yes! Kei, ko te praka tēnei, te pera nei, hei awhina I a koe ki te pikikiringa I tana tuara ne. Ai. Ka pai, tuatahi, tō waiwai Māori, ai, ki te trapu. Ai. Ka ke ake, Okay. ka kaha. Seta. He rau kura koe. Tira le kai whānau. Kake ake. E kake. Tū koe ki konei ka tiki au taku taura. Ai. Ko te ingoa tēnei wero, ko turi I te ao, ne? Tō waiwai matau ki tēnei tā. E rawe. Tō waiwai Māui ki te rataha. Ai. Oh! Tō waiwai matau te rataha. Tō waiwai Māui, hoki mai ki tēnei taha. Ai, ko huri koe I te ao. Ai rā! Oh! Ko ke o waiwai ki ngā tarapu. Raina. Ko tō mahi, āki I o waiwai ne. Ka waiata mai, tētahi waiata ka āwhina I a koe ki te whakatau I tō wairua. Tūtira mai ngā iwi. Au e, Tātou e. tunu. Whai a te Awai. maramatanga me te aroha. E ngā iwi kia tapatahi ki a kotahira. Tātou e. Tātou e. Porohita nui. Big circle. Kia haere tonu aki o waiwai. Aki. Haere tonu kaua e kai cruise. Kaue kaikus. Oh, pat kei ta matakai au. Yes. Kia kaha. Kia kaha cruise. Whakarongo ki tāna manawa taki ne. Listen to his rhythm. Tahi, rua, toru, wha. There's haere tonu. And titiro ki te rākau. Haere tonu. Kaua e kai cruise. Haere tonu cruise. Oh, he's so good boy. Ka pai, haere mai ki Wanganui. Come through the centre and haere te rā te taha. Yeah, ka pai. We did that. We just showed them a trick. Yeah, ka pai. Okay. Ake. Yeah, Away. huri ia. Huri hia. Good boy, Haere cruise. tonu, ai. Oh, good boy, Pai. cruise. Huri te koe ki te tū, Huri ne? hia. Huri hia. Ahi, Rua. haere tonu, toru, pa, haki roto e tū. He aha o koutou whakaro. Am I tūmeke or not? Tūmeke au. Ka pai, kua rite koe? Ai rā, I think I'll be as ready as I'll ever be, whānau. Ka kaketahi ai tāua ki te awa. Nei, nei te ware whana. Oh, kia ra are whana. Nā koe papa. Kia ora, ko Molly ahau. Tairu. Rose. Hoake. Mai mai e te i, haere mai. Kōrero ki aia, whakatauri tana wairua, just calm him down a little bit. You're trying to sing too? What song are you singing? Oh, okay. Kia ora! We're out here and we're on the way to the river.
Good boy. Mole, mole. Woo. This way. That way. Good night, Cruz. Good boy. Ia maua ko Māhina e ke hoiho ana ka rongo a hau I te rere o ana whakaro ki tōna pāpā. My papa, Rufyu Hawani Miller Lawrence. Unfortunately, on April the 29th of this year, I lost him. Not only did I lose him, but my 7 siblings and my mama, and we've never experienced a loss like this before. And during that time, you know, as people do go through trials and tribulations, we also went through one, and that resulted in us losing our home. Kind of split as a whānau. We kind of lost each other. My older brother recently bought a whare out in Paharakeke, and that has made us come together as a whānau, because that's actually one of the first achievements we have achieved as a whole family. No one's ever owned a house in our family, so... Ka pēhea koe e whakanoa I a koe anō. My papa introduced me to it. We are quite a squash whānau. When my papa passed, I haven't had the heart to go back, I guess, because he was my partner. We would play together all the time. My siblings, they're really good to the point where it's like, I don't want to play with you. But yeah, aroha mai. Thank you for giving me the chance to talk about my papa. He waia tatau hei tuku ki tō papa. It's actually my song, 7 Seas. Although he never told me he was a fan, I knew he was. So this song's for you, Dad. 'Cause I can't help I'm falling in love with you. And I know this time, I know it's for real. 'Cause I can't help I'm falling in love with you. Tiro te marama. Tino a tahua. He wata krihi, Cruz. He wata krihi. E pai te wata krihi ki te katoa. While we finish the boil-up whānau, we'll see you after the break. Holy, this is cool. He wero tāku ki a koe kaukeo. He paku prakatihi I konei I mua I te tainga mai o te whānau o Māhina ki te mātakitaki I te whakataitai nui whakaharahara. Ka whae hoa ki nāia nei, he wero nui tau, ka hoti ngā reina ki a koe. No te wā. Korite. Koinei te whānau o Māhina, ko rātou o tātou kai whakawā, tapa tahi nei. I tōna tikanga. Ko mai te whakipaki e te whānau, kia Māhinarangi Lawrence. Ko te wero ki a Māhina I te ahiahi nei, he ārahi I a rāua ko Cruz I te ara pekepeke. Ka whakataitai a Māhina me Cruz ki a te ara ripeka rohe me tana hoiho me tukituki. Currently, I'm a kaimahi at Kōwhai Specialist School, and from being there, it has given me the ultimate drive and push to want to be a music therapist. So that's my, I'd say, 5-year goal. Good boy. Hei, rua, koro, there we go. Over. Kei te tiko ia. Good boy. Tiko, re. Kia kaha aki aia, kia kaha Cruz. Kia kaha, Cruz. Yay! Uro. Good boy, Cruz. Mea whakamitinga. Ai Te wai poroporo. Kia kaha, haere tōna Cruz. Haere tōna, Cruz. Yeah! Kia ora, I'm here with my whānau, with the crew of Get a Leg Over. Kia ora! Nā reira te iwi he whakataitai e haere ake nei, ko Māhinarangi Lawrence, taua ko te ara ripeka rohe. Ka whakaua Māhina I o nā koranga katoa ki konei ki Pounamu Arena.
katoa e te iwi. Paromino nui, paromino iti rane. Oh, tuki tuki. Haere. Rawe ngā mahi kōrua, kia kaha. Huri, huri, haere, haere. Kia kaha Māhina, haere. Kia tere. Oh, iarite. E te whānau, kāre rawa i te mohi o koua i toa. Nā reira, ao koutou whakaro. Feel free to head on off, whānau. Thank you for coming. Ka kite, love you. Ka whae hoa, taki mai ki toku whānau, taku pāpa ki konei. Ko tako ingoa tika, ko te rā tūrangihuna, no te taira whiti, no te kōpua pōnemu. Apa ki te nunga o ngā tangata o konei, te pāpa tei. Ai mo te wāhi nei rā, ko kahura ana ki te maunga, ko ngaru roro te awa, ko Ngāti Kahungunu te iwi. I rā te roa te awa nei, hare pere te waiapu, te waiapu, te awa o ngā awa katoa. Korere, kurere, hoa ki tātou. E here ana au i te taura āwhina mō te tūpono he whakaro Keo Cruise. In safety ten name, Tahi rua tore. Little bit nervous, whānau, but I'm super excited because this is my awa and I've never been to this part before, so I'm super excited to be doing a surprise trick. Kei ke tahi aua ki a maline, kai tēnā. Tōru! Wow, Anei, awa awa. that is beautiful. Tāua ni. Ko kia ke tātou, haere mai. Tero kia hei nei. Ooh. Holy, this is cool. But still scary, whānau, still scary. Oh, don't sweep me away. Ai, ko te tuki i a koe. Cool me down, woohoo. Your first river crossing, mai te tuara o te hoiho. Kimi hero wai wai, kawe taka. Papa takro, tino mai tēnei nei. Tango pakahua mo te iwi. Say cheers, whānau. Did it, whānau. Woohoo! Ka mau te wehi o taua tereki rā. Ko hoki ora mai tātou. Pēhea taua pēa ko ki a koe. It was amazing for me, actually. As soon as I saw the awa and it was just reflecting so beautifully of the sun, and then as we continued, I started to get a little bit more nervous because it was deep water that we went through, but it was pai ana. All the things you taught me, ake me te tuku, the $50 whānau, did you see that fly away? Because it didn't. I had it clenched the whole time. Thank you to you for teaching me what I needed to know. I feel like I'm a cowgirl now. I definitely did get some inspo. I had this little tune ringing in my head while I was singing Pokari Kariana. I had this little la 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 la. Just that little tune flowing in my head, so hopefully that might be a song whānau about our hoiho right here. Hey. I rongo koe I te hara mali, e waiata mōku. Hei
whakakōpani I taua triki nui, kua kotahi atu ki te awa. Māhina e te manu tioriori e te reo waiti o Ngāti Kahungunu. I tino rewa te ngākau I tēnei nohotahi, e rere tonu ana ngā mihi kia koe e whakamahara nei au, kia māia, kia ngākau nui. Ka kia tonutia ngā maunga teitei e ko. Being guided and taught throughout this whole experience was such a privilege. This experience has reminded me of the power of connection, patience, and being present. Something I'll carry with me always. So thank you for the opportunity and ka kite. Ko te reo, te take.